cha kawii kujiana kwa siku nyingine kuendelea na maongozo huko ya kitabu cha Ḍabvu katika Biblia. Na jambo ya kuona ni kwa kwamba si kawaida kuja hiyo huja makaburini. Kwa jambo moja kwamba chuo cha Ḍabvu Dhango ya tsano kinanenea haswa kuhusu maisha ya wantu na Wafwa, kavyajwa na Wafwa. Nikitaka huyo penguzi wajua na Mungu ndio usoni wako msikai wa yeo uyongoe usaidie pene ya akili zetu ukaweze kuzimuka na kuperukia wewe. Omba tena Kristo usikie. Amen. Yeo kwa Dhango ya tsano ya chuo cha Ḍabvu boichi yeo kwa Dhango jane na kwa yuvyee jwa Kain na Seti. Naona hivi jwa Kain kwamba ndio watu wa vikozo weo kuwa na akili za kimaendeleo. Na hichi kozo chao kiwa chomwazini kudabia hangu Kain. Na huza kuyoa na kiviazi cha Seti. Kwamba baada ya Habili kufwa hawakamia wawii na kamvia Seti na Seti kamvia Enos. Na Enos yavyajwa hawa wantu wadaba kumyomba Mungu. Kwa kuna ugaragara wa kiviazi cha Kain ambacho kiwa taki Mungu na kiwa na chikozo kwa Mungu, na ugaragara wa kiviazi cha Seti ambacho maana ya Seti ni misingi na kiviazi chake na misingi ya kumshoga Mungu. Dhango ya tsano ya chuo cha Ḍabvu zana hivyo ni kwamba huja makaburini kwa mji wa Itowe ili kuyanga mwisho wa maisha yakiwa na Adam. Dhango ya tsano ya chuo cha Ḍabvu linakaza teme makaburini kuja huko maḅeerani unaona kwamba gowa, kavyajwa siku na kafwa siku. Gowa kavyajwa mwaka huu na kafwa mwaka huu. Ḍabvu kichwa Dhango ya tsano nayo ina Mumodza hayo idaba hizawe. Hizi ni sumuizi juu ya yuvyee juu Adam. Mungu kaumba wanadamu kawaumba kwa mfano wake je mwenye, kaumba mke na mume, kawavodhya na kawahana binadamu. Hiyo ndio ndua hiyo ya Dhango ya tsano. Kwamba Mungu dureho mwanadamu kamba kafanana naye, naomba kufanana kwa mwanadamu na Mungu si kimaumbile lakini ni kiuwezo na kiakili na kiroho. Kidingo cha hau chamba Adam ewa fika myaka gana miongoni hahu kavya mwana muyume na kamuhana Seti. Dhango ya tsano tadi kunenea mambo ya Kaini kawii. Mambo ya Kaini ya siya na Dhango jane isia Dhango jane ikianga uchikozo na kiburi na kutaona matsoa iyo kwatika hiviazi jo Kaini. Dhango ya tsano idabia kiviazi cha Seti na maana ya Seti ni misingi. Huyu mwana ewa kahwana na ise hangu umbo na hata tabia. Kwena kwamba mwanadamu kaumbwa akifanana na Mungu. Seti epo vyajwa kafanana na babajwe kiumbo na hata kitabia. Adam epo umbwa kaumbwa na mfano wa Mungu, mfano mdheru ela kadzakagwa. Seti epo vyajwa kavyajwa na tabia na umbo na mfano wa Adam ambao unalingana tabia za kufwa. Ewa na tabia nyema lakini maisha yake yewa yana uwezo kufikia mwisho. Koroka fana abajwe ambaye akadujwa kwa masiku Mumodza kadzafu. Kidikuchane chamba makisa Adam kaishi myaka ingine 800 na ewa kavyawa na yume wangine na wanawake. Ndokomu Adam kafwa akiwa na myaka 900 na 100. Hii hadithi ya Dhango ya tsano ni ndea muno na nyambani za kutembea makaburini. Ona mbere ya huyu avyajo mwaka huu na akifo mwaka huu, kavyajo mwaka huu na kafo mwaka huu. Lakini kitaka katika Dhango ya tsano
huyo maisha ya watu wawii ambao yana ugaragara. Kidiku cha 18 chamba yaredi epo fika myaka gana miongo mihanda huna miwii kamvya Henoke makisa kaishi myaka ingine 800 na ewa kavyawa na ayume wangine na wanawake ndoko muyaredi kafwa akiwa na myaka 900 na miongo mihanda huna miwii. Henoke epo fika myaka miongo mihanda huna mitsano kamuvya metusala. Maana ya Henoke, maana ya chuo cha Henoke ni kutengwa, kukembwa, kuwekwa gere kwa matumizi maalum. Huyu Henoke huyu kajitenga awejwa Mungu, na hivyo vyeo mwanawe kampatia sari ya kiunabii kamuhana metusala. Maana ya metusala ni kwamba ajepo vyajwa inakuja, ajepofwa inakuja. Maana ya metusala ni ajepofwa inakuja. Na kuna wasomi wengi ambao hikiza kwamba metusala kafwa hude mwaka wezuru wangu ya Nuhu ijepo ikiza, efofwa hizuru wa iza. Na huyo Henoke kawi Henoke epo fika myaka miongo mihanda huna mitsano kamvya metusala makisaka ishi myaka ingine 100 mahahu akika maisha ya kuhariana na Mungu. Nikitaka kumengu zapo hapo Henoke kakujishia basi Henoke hivyo kayanga ugaragara wa watu wengine wote waishieo kabla yako. Hukude masinani kwakwe ni mtu ambaye kanigwa Seti ambaye ewa tabia ya kiungu ya kumtaka Mungu na kumuhila Mungu. Hao wengine wote hao hazigwa tupata sifa hiyo hata moja. Elefika kwa Henoke kwambijwa kwamba kaishi maisha ya kuhariana na Mungu. Bila kitawayamba kenenda na Mungu. Alitembea na Mungu. Kisaki dikicha mingomio atauchamba Henoke kaishi maisha ya kumtakiza Mungu muno. Kaishi maisha myaka 100 mahahu na miongo mihanda huna mitsano. Kisa kaza Kaara kwa jambo ya kwamba Mungu kamuwa akiwa mojo. Hado wengine waishi na Wafwa za hawa. Waishi na Wafwa za wengine. Lakini Henoke kahariana na Mungu na mwisho wa maisha yakwe Kaara bwikra kakuonekana kawii na mbeerani kuonekana. Kwa zamboga kwa sababu ya kwamba Mungu kamuwa akiwa mojo. Kwa sababu ya kwamba Henoke kamtakiza Mungu. Yeo kwa kuishini ulimwenguni. Wengine za wenzehu wanakuja kafwa ukawazika. Lakini Paulo kazaka yenea zambo zenye hendeka siku moja katika maisha ya wanadamu. Kainaza kwamba kuna watu wengine wajo kwara siku moja tawakuzafwa. Kaina kwamba hata adamba kwamba Wafwa wazafujwa, hata ambao Wafwa wakiwa na haria na Mungu wazafujwa himi yeo inayavigwa ilo watongana na Kristo kudehewani. Wanashadu Paulo keleza kwamba kuna siku moja ambao kuzawa na experience zea Henoke. Hawade weo mojo waza kwara. Na hado wafuyeo wakiwa na ushirika na Kristo, wakiwa na haria na Kristo, waza fufujwa na watonga na Kristo mainguni. Kitabu cha Wakorintho wa Dura 15 kidinku cha 501 amba tani pindiani nyakumwambiani siri hose taukuza fatswe hata tarumbete ya mwiso ulimwengu jeho bigwa iyo saa za kupesa huna koranywa himi
koro hitarumbeta idzepo iya hao wafuyeo wanahufujwa na miya kutsafwa kawi naswi miyehu honse inakoranywa koro humwi wionanangika ni hadi ukoranywe uwe mwi usionangika na humwi uonafwa ni hadi ukoranywe uwe mwi usiwofwa ndokomu mwi uonanangika ukimakoranywa kuwa mwi usionangika na mwi uonafwa ukimakoranywa kuwa mwi usiwofwa haya rejweo masoroni ya timia koro vyoregwa kwamba kufwa kunanangwa nangwa na ushindi unapatikana. Bwana shaju kwena kwamba siku moja Henoke kaza Kaara bwikra mayake mukamuhwa Henoke ekisha kirana na Mungu na mwisomeshe yakwe kakufwa za hao wenzehu Henoke Kaara koro mukamuhwa sisi yo kuishini kumikiza Kristo kwamba Kristo kaperuia na pantu sisi wakufa msalabani Kristo kaufuia na Kristo kahuguya na wakuishini wakuyoyani kufo lakini kuna siku moja Kristo kaza kuza na anakuza bwikra na hade weo mojo weo kuishi nimesha korea na Kristo mio idza perujwa wanakwara wandugu zangu hihi faro ya kwara kwa watu ndio faro ya huyo kuioneo sisi siku moja Kristo kaza kuza bwikra na kuna pegwe parapanda na wajui sikia niade woku mwishani Mungu na hade wenzehu wafuyeo wakiwa na imani ya Kristo Yesu. Siji kwamba wewe kuniowane hii faro yako inakwambiaje? Hii Biblia inaniambia kwamba hii rozepo endekajo hendo ina ubwani myaka mifungahe ya dina ambayo tikajonekana humu ulimwenguni. Hayo sitaki kuyanene sasa mbi. Na tutakwambia kwamba kwa kuiweni siku moja ambayo kwamba Kristo kaja kuza bwikra na kaja kwa kula mmoja ambaye ekiishi akiwa na haria naye na watu wanakwara na wado wafuyeo wakiwa na faro yote ya Kristo Yesu. Yesu anafufuya anawavyo maḅeerani. Siji kwamba wewe kujaonekana hapo hapa mbwata na ugalia hata katika chuo cha Ḍabvu Dhango ya tsano kitabu cha 18 chamba hizawe Lameki eofika myaka gana 42 kavyajwa na muyume na kamba huyu mwana kaza hupa kusoha kwewa na Hiḍi gembe ya kufwa na kupona hujo kuimani kwa zambo ya humtsanga wa Bwana au yuvyee ndokomu kamhana Nuhu. Lamek husuye Lamek jwa Dhango jane hude Lamek jwa Dhango jane eka ya yuvyee jwa Kaini huyu ni yuvyee jwa Seti. Lamek ehopata mwana kaona madzikwatyo katika ude mwana kaona kwamba keso na muhondo ude mwana kaze ya zambo zema. Kwa hiyo kama ule mwana Nuhu na maana ya Nuhu ni kusoha ni kuyavya koro kaza kamba huyu mwana huyu ndiye aje kwa kusoha kwa wana gembe hiyo kuimani ya kufa na kupona ya humtsanga wa Mungu yuvyee. Lamek kaona mema katika ule mwanambe kwamba kavya na kampatia sari ya kiunabii kamhana Nuhu. Faritu yamba kwamba Nuhu epokuwa na zaidi ya miaka 500 kawavyade Shem, Ham na Yafeti. Mambo ya Nuhu unayowekawi Jumapili yokuzani. Lakini kwa yeo ni kwamba Lamek kaona wema wa Nuhu ajohenda na Lamek na Nuhu na Henoke wea yuvyee jwa Seti ambe maana ya Seti ni misinji ya udheo. Bwana shadu changu kuni kwamba kuna siku moja si atakaye Kristo anakuza huhu achakwe sizo beona kwako Mungu nakuvodi.